Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli na još jedan tutorial do Udsko iz channela. Evo danas ćemo raditi jedan program koji zaključava vaš folder, ali definitivno program koji radi. Znači ja sam se igrao i probao sam po Google 100 tih programa koje sam skidao iz 100 nekih fora, ali nažalost nijedan mi nije radio onako kako sam htio. Zapravo vi s ovim programom ne možete otvoriti taj folder, jednostavno ne možete dok vi to ne poništite. Evo kako to izgleda, pokazat ću vam. Znači imamo jedan program, znači prvo postavit ćemo vaše ime i korisničko ime da bi ušli u to. Ja sam stavio šifru posebno, pisat ću šifru, lozinku i prijavi se. Kada sam se prijavio, otvorio mi se novi prozor. Stari mogu zatvoriti. Zatvara se i novi. Znači, otvara se ovaj, nema zatvaranja drugog programa. Ako zatvorite drugi, ugasit se drugi. Stavite ga preko drugog. Stisnite zaključaj, odaberite folder koji želite zaključati. Evo ja ću uzeti ovaj folder na pozadnji. Ok. Kao što vidite pojavilo se ovo. Ako god klikao na njega neću ništa napraviti. Open ništa, open ništa. Najbolje je ovaj folder staviti na neki C disk pa da neko misli da je to nešto komplicirano, da se to ne smije dirati, da vam ne bi slučajno to izbrisao s displeja. Da bi to poništili, ponovo otvorite program, upišete ponovo vaše korisničko ime. Prijavi se i otključaj i odaberete folder koji želite otključati. Ok. I kao što vidite folder je ponovo normalno otključen. Da bi vam pokazao kako se to radi, koristim program koji se zove Microsoft Visual Basic 2010 Express. Znači nemojte me pitati kako skinuti program, link od programa ili slično, zato ja ne želim odgovarati i ne želim biti odgovoran. Evo vidimo. Stavite, znači idemo Windows Form Application. Ok. Malo je sporije, ja se ispričavam. Povećat ću. Kao što vidite napravljeno Form 1. Da bi uključili ovaj toolbox idete na View Toolbox. Ovo vam je automatski zadano. Idemo iz toolboxa, moramo izbaciti znači jedan button. I moramo ubaciti text box. Evo ga. Taj text box jednostavno desni klik copy, desni klik paste. Malo ćemo povećati. Drugo. Zatim trebamo dodati tekst. To vam je ovaj znak A. Dovučemo ga napred. I isto znači CTRL-C, CTRL-V ili copy paste kako vam je lakše. Idemo sad polako mijenjati. Kliknemo na label 1. Znači idemo dolje do teksta, promijenimo. Pišemo korisničko ime. Idemo 2, pišemo lozing. Promijenit ćemo button 1. Stavit ćemo prijavi se. Evo ga. Da bi promijenili pozadinu programa, znači stisnemo na Form 1. Dižemo se gore. Dolazimo na background image, local resource, import i odaberit ćemo jednu desktop, pardon ja nisam skinuo, znači idemo prvo preuzeti neku sliku. Evo uzmemo Google. Evo ja ću preuzeti ovu sliku. Kao, spremit ću na pozadinu. Idemo u program, idemo ponovo. Import. I odaberemo sliku. Ok. Kao što vidite slika je razvučena, znači ovdje trebamo promijeniti ovo na stretch. Da bi se prilagodilo. Znači vi ovo možete još malo raširiti, urediti kako želite, to ostaje na vama. Da bi promijenili font teksta, znači stisnite na korisničko ime, tekst i ovdje mijenjate font i veličinu. Ali ja se ne želim s tim zamagati. Sada stisnite 2 puta na gumb prijavi se. Otvorio se novi prozor.
Ovdje želimo upisivati vaš kod. Evo ovako, taj kod je malo predugačak pa sam ga imam zapisan pa ću ga kopirati, stavit ću vam ga u opisu videa, a vama ću objasniti princip na kojem radi. Evo, moji kodovi se nalaze u ovom dokumentu. Evo ovako. Znači kopiramo sve ovo prvo. C, program. Ovo ćemo sve označiti CTRL-A i CTRL-V i možemo ovako, znači, paste. Evo ovako. Ovdje, znači, možete upisati vašu lozinku. Evo ovako, stavit ćemo ime, lozinka. Stavit ćemo sve malim slovima jedne jednostavnosti. Znači, kad jednom ovdje napravite lozinku i username, ne možete ga mijenjati. Znači, odmah odlučite što želite. Ok, idemo dalje. Idemo na Project, Add New Item. Idemo na Windows Form, Form 2. Add. Ista stvar. Znači, tu želimo dodati jedan, to jest dva gumba ćemo imati, isto možemo copy, paste. Ovaj će nam biti za zaključaj, ovaj će biti za otključaj. Moramo dodati jedan text box. Povećat ćemo ga. I moramo dodati, samo sekundu, ne znam točno kako se napravi, folder browser dialog. On će se tu dodati. Ok, idemo promijeniti, znači button 1 promijenit ćemo kao zaključaj. Ovo ćemo nazvati otključaj. Promijenit ćemo pozadinu i ovdje. Stavit ćemo istu. Ok. Promijenit ćemo ovu gore ikonu. Da bi preuzeli ikonu, jednostavno upišite na Google ikon arhiv. I ovdje upišite ikonu koju želite. Evo ja ću napisati blok. Idemo search. I odabrat ću ovaj. I sad samo stisnite download ikon. I on će biti preuzet. Idemo ponovo u program. Znači stisnete na Form 2, dignete gore. Pardon, opera mi se otvara. Znači Form 2. Malo je sada zaštekalo, ja se ispričavam. Dosta stvari mi radi u pozadini pa je malo sporije. Znači idemo u Form 2. Tu se nalazi ikon. Isto idemo, znači moja ova nalazi se u downloadsima koju sam skinuo. .iko, evo je, open. Isto to ću napraviti za Form 1. Moram promijeniti ikonu. Evo ga. Idemo na Form 2. Pardon, ja sam promijenio pozadinu gumba sam promijenio, pa to ćemo isključiti. No, ok, trebao sam odabrati cijeli Form 2, pa onda, znači vidite, odabrao sam ovo, pa mi je promijenio samo pozadinu njega. Moram odabrati Form 2 i sada promijeniti pozadinu. Nisam ni primijetio uopće da sam to napravio. Evo, pozadina je tu, ok. Search. Evo ovako. Sad klikćemo dva puta na Form 2. Otvorio je se novi. Tu ćemo sad kopirati drugi dio teksta. Znači tu pa do kraja. Copy. Ovo ćemo sve označiti. Ovo ćemo označiti, izbrisati, zalijepiti. I evo, sad ću vam ja objasniti kako to radi. Zapravo, Form 1 je izgled ovo. Znači ovdje upišemo naše ime, ovdje lozinku. Evo da pogledamo kod. Znači, if vam na engleskom znači ako. Ako je text boxu upisano ime, text boxu 1 i text boxu 2, znači on nam je text box 1, ovo je text box 2, upisano ime, a u text boxu 2 lozinka, onda Form 2 show. Onda nam pokaže ovaj Form 2. Znači ovo.
else, znači ostalo. Ako je text box prazan i text box 2 prazan, izbaci poruku da nema username i nema passworda pronađenog. Isto tako, ako je samo text box prazan, upišite da nema korisničkog imena. Ako je samo text box 2, ispiši da nema lozinke. Ako je krivo upisano, izbaci da je krivi username i password. Ovo tu vam služi da bi prekrio vaš password dok pišete, to je da budu zvijezdice da se ne vidi slova. Ajmo objasniti malo form 2. Znači, s ovim odaberete onaj vaš folder koji želite odabrati. Ovdje vam se sve nalazi zapravo samo vezano za zaključavanje foldera. Znači, otključaj i zaključaj, ništa drugo. Znači, bitno je da skužite ovo, a ovo ostalo samo kopirajte. Znači, tu su naredbe za zaključati i otključati folder. Idemo isprobati. Stisnite ovaj tu play button. Vidimo neki error se javlja. Evo vidite, imam error, znači piše mi da mi progress bar nije deklariran. Ja se ispričavam, u form 2 trebamo dodati jedan progress bar. Ja se ispričavam, promašio sam to progress bar i stavimo ga tu. Idemo ponovno probati. Evo, sada radi. Znači izbacuje nam prvo ovaj form 1. Korisničko ime smo stavili da nam je ime. A evo pogriješit ću lozinku, napisat ću umjesto lozinke opet ime. Prijavi se. Kao što vidite izbacio nam error. Ok, idemo popraviti to. Pisat ću točno, prijavi se. Izbacio nam je znači naš drugi aplikaciju. Stisnemo zaključaj, odaberemo folder, ponovo otvorimo i otključamo folder. Znači idemo ponovo da bi to sad otključali. Moramo opet upisati korisničko ime. Lozinka, prijavi se, otključaj. Evo, ne znam, mislim da nisam nijedan folder zaključao. Ok. Pardon. Kao što vidite, znači zaključeno. Hvala što ste gledali ovaj tutorial, kod će vam biti dolje u opisu za preuzeti. Puno hvala, doviđenja.